Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka BJP Meghalaya kamdan jingtmu banyakonya ke election shiteng samoy na Mawryngkneng constituency kabansalong hakisngi banwan. Dangshan UMLA jang ka BJP ubadairu menteri jang ka sarkar jilla uba AL hek ula terwa ban late summit sindon sya Mawryngkneng la tre uba Ernest banyakonya ke election. Henry uba Ernest Mawry ulo kentaj ban mi madan hangani ka kenti namar bo ukwa ban penklan shwa ya ka parti ka bempat so uthit bha hakate gathan. Hagajingi keren bat kilat pathai kubor hagalai potorik ubanaya yong arjar arpuway uba Ernest Mawry ulaong baga parti kampat don watang ke mandal ru ha Mawryngkneng bat kani kala pelong hi ka parti ban artatin ban sai kertong wat lakila don katto katne kibakwa ban yakun. Ikan pengkret tu kemudian don jumut mo. Habangi larang imut panile kemudian haban pengkret bah. Ni haban pengkret haborok kiliang mo election just tuai. Kan pengkret kadang nong ni Australia tu. Pilang menong entah, mar kampat don degarai kebangin pendiang kurtang. Pi apa ke BJP mentah ladang imut ban pendiang kertong ru kebenikong ning syabi kemudian ban khot ke meeting apa ka parti ke jongi bat ngidon ka election committee kaban perhat. Hot kidon ka tuan ni ki belawan ban approach sya parti ki kwa banile ba nakaliang jung akum unong elam kum present jung parti nga ong ba kebeningkong ning syap ngi hab ban penbiang penbirchua ngi hab ban pengkret organisation dan ila don organisation ka baklan ta kemudian saya le election ta kumolong minta tingin pat don ngarung SWI ha ka kot kubor kami unong sanhima ba umapor itu statement ka ba hek yong ba ladang ayele mga na po Mawryngkneng kemudian intri mit lah bersih. Katakan dia jingkren ke jing slow cuma hek pasal ayu cuma ikat. Dan rai nak kalian ke jongai kumuno elam jongka BJP pomek ya. Ni ke parti jui borobor hak menikong haswa menginjele election ni hak bandon swaya ka organisation setup. Kebun ke parti kini bendon ke mandal bagi yang mo, kini bendon kinong kitam macam tu ke mandal, ya ki konstruksi mo yang ki mandal. Pada dia kata nak mandal komiti kini bendon tu usah kini ki boot level komiti. Halor nang tapat kini bendon saki Morsha, kumkia kisan Morsha, mereka di konstruksi bendon po rural area, selong bendon. Nang kini ki Yuba Morsha, mut jongki samla. Niha bendon kini ki Mahila Morsha, kisen jongki lokbe. Kumbolong hapok Mawryngkneng konstitusi, hoi walarusnem ubladep aku ka alajar hatpra, ngidon ukan didiet nantu ba tori khasati. Bayelek dengan BJP, te hadian balakut ke election, nilapan kemai biang ya ka parti. Kemudian kita ki member belarung hal ko poru ki haban pentemai biang kan membership jongki. Te ka jingrung jongki briu ban John sa parti hapo Mawryngkneng ngidang yo tangkum basi sanspatam ye. Te kampat long qualified ke tu konsorsi bangin form ya ka mandal committee. Namar ba ka mandal committee kemud ki deban don ki briu ki belarung member sa parti officially kumba news patam. Ya ke state ke jungi, nomor ke state ke jungi ke hap apa ka kategori 1. Te nak kada, ladang yele election kemudian hapan pengkret ya kita, ya ki parti organisation setup, kemudian ke parti ke di bianglut nadu ki mandal komiti, nadu ki polling booth komiti, tengi lalong ban prepare election. Lese kala berlong i bahet imtip ya kata bagam padon, nomor bang impat ikren. Dan nak kadau kasumi epok kebor itu handai haduk mentahi ngempat diarai ban pendiang kandidat itu lalu ndai belak mangada manu manuruk kampat don kecing keren.